थौ नेपाल सम्मत गुलाट अष्टमी नवमी मंगलबायदी अहिले 2077 श्रावण 13 गते अतहे 2020 जुलाई 28 तारिख सरिता गिरियाथासे सांसद जुल लीला देवी सितौला निर्वाचन आयोग समाजवादी पार्टी सिफारिसे सरिता गिरियाथासे लीला देवी सितौला यात प्रतिनिधि सभा दुजन निर्वाचित जुगो घोषणा यागुदो समाजवादी पार्टी समानुपातिक पद्धति अन्तर्गत निर्वाचित या मागु खस आर्य पुच या खाली जुगो मिसा दुजले सितौला या ना सिफारिस यागु ख नेत्री सरिता गिरी देशीय भौगोलिक अखण्डता लिसे सम्बन्धित निशान छाप हिलेगो नीति जुगो संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावे मतदान यागो पार्टी व्हिप उल्लंघन यागो धासे समाजवादी पार्टी गिरिया त सांसद मजुईको कथा कारवाही यागो ख सितौला सांसद रूप याक्न हे प्रतिनिधि सभा या सभामुख पाखे शपथ ग्रहण यागो ई मिले याए त सांसद सचिवालय पाखे जानकारी वगो समाजवादी पार्टी नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ जानकारी बिगुदो ये महानगरपालिका काठमाडौँ प्लाजे सरेजीको निश्चित ये महानगरपालिका या त आ नेपालले ट्रस्ट लिसी लीज भाडा सम्झौता याना काठमाडौँ प्लाजे सरेजीको निश्चित जुको दो नेपाल ट्रस्ट व कन्सेप्ट डेभलपर्स प्राली दठिजुको लीज भाडा सम्झौता 2077 असार 2 गते कोचाय ढुङ्गा ये महानगरपालिका छिद या नीति लीज या भाडा कायगो सम्झौता या नीति लिपाङ्गो तयारी यागो ख तर कन्सेप्ट डेभलपर्स प्राली या पाखे सुनिल भक्त श्रेष्ठ लीज भाडा सम्झौता थम हे काय दे मागु माग यासिन 2077 असार 22 गते सर्वोच्च रिटे दायर यागो ख उगो प्राली दायर यागु रिटे प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा या एकल इजलास असार 23 गते नापाङ्गो अन्तरिम आदेश जारी याठुङ्का सम्झौता जुइम फ्याचुङ्गो ख नेपालले सोमबार थप सोम कोरोना भाइरस या संक्रमण या कारण सिगु स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुष्टि यागुदो स्वास्थ्य मन्त्रालय या प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम या कठ बिरगन्जिया नारायणी कोरोना विशेष अस्पताल वासा या चोले आइतबार सुठे सिम खुइ या भारतीय नागरिक कोरोना पुष्टि जुगुदो बिरगन्जिया आदर्श नगर या चुनाव या चोम वेका याके मधुमेह व उच्च रक्तचाप या समस्या दुगु ख सासा लायतर समस्या जुसेली वेका बिरगन्ज हेल्थ केयर शनिबार वासा यात ठेंग चागु ख अठे धनुषाया सहित नगरपालिका 8 डुमरिया अस्टिस दया मिजन कोरोना या कारण सिगु पुष्टि जुगु दो वेका याके नापानिसे दम व मुटुर सम्बन्धी समस्या दुगु ख स्वास्थ्य समस्या खने देव वेका या त शनिबार प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर या आईसीयू ले तया वासा या काटगु ख अठे हे सोमबार 12 फेटा या छम त्रिवी शिक्षण अस्पताल वासा या झोले सिगु दो ठोनाप नेपालले कोरोना या कारण सिप्ने गोल्या पी चामो छंगुदो लिपागो निपेगो दुने यागो पीसीआर परीक्षण सचिव सुइन हेम संक्रमित लोगो प्रवक्ता डाक्टर गौतम तया दिगो दो ठोनाप कोरोना संक्रमित याला छिङचारो व नेसव नियम ठ्याङ्गुदो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम सोमबार नियमित लाइभ अपडेटेड थटे तया जानकारी ब्यादिगो ख सोमबार कोरोना संक्रमण मुक्त जुया खुस व नि खुम छेली हावगो दुसा आतक संक्रमण मुक्त जुपनी गुल्या चिन्सोरो व नेस व पी चिन्सोरो व नेस व निये पेम ठ्याङ्गुदो पेरो व गुस व नियम संक्रमित सक्रिय संक्रमित दुगो मन्त्रालयना टागोदो साउन 12 गते ये रानीपुखु नु पुखुली दि बोरिङ या ल टगुली स्थानीय पाखे विरोध ज्याचंगु इले थटे दि बोरिङ याना तैगु ल अस्वीकार्य जुगो तासे वाटी ल हे मुंकी मागोली ये या महानगरपालिका बब्युको दो थगु क्षेत्रपूर्ण भरण यागु धैगु विषले गैर सरकारी संस्था गुठी थौ यागो अनलाइन जाजोले ये महानगर या प्रवक्ता ईश्वरमान दंगोलो वा वैगु इले सोनिग नापदे या थिथि भूभाग लखे टुमिगु अवस्था दुसा मेखे ल या अभाव या त पूर्ति या त जमिन कुए ल लिकाएको प्रवृत्ति अपया चंगो थाया दिल जमिन कुए या ल फुके मबिगु लागि वाटी ल मुंगनेगु व पुनः भरणीय महानगर प्रवृत्ति दुग थासे वेकल रानीपुखु या त वाटी ल मुंगाहे
जायके गुली ठुक्क जुइत अस्वस्थ याना दिल देदस वा वैगु इले जमल अस भोटाहिटी लगायत यथासे मुनिगु ल यात रानी पुखुली कुफागु योजना महानगर देकाचंगु नवेकलन थया दिल यलया माङकाल गाउँपालिका या 27 छे जोखिमे लागु दो साउन 5 व 6 गते या वगु वा याना 27 छे जोखिमे लागु ख मानी खेल रातो माटे या 6 खुखा छे परिवार विस्थापित जुगु अवस्था ठ्यंगो गाउँपालिका या अध्यक्ष रामचन्द्र दाहाल तयारीको अठेहे वडा ल्या 3 गोटी खेल धामी खोला या नि छखा छे न चलया कारण जोखिम व विस्थापित जुगु अवस्था ठ्यंगो दाहाल तयारी दिल गोटी खेल या नि छखा छे या परिवार छु मनुट ठठिठी ठ्या चुनावया चंगु दो लुडो बाजी मिटेबले प्रहरी गिरफ्तार याई सामान्य रूप मनुतेरको यी छेलेको माध्यम लुडो मिटाचोंगो अवस्था नेम गिरफ्तारी लागु दो प्रहरी नगद हे तया मिटोको सिका नेमेसित गिरफ्तार यागु ख यहाँ सुनार गाउँमा चोंगो राजकुमार कार्कीय छे रकम आर्जित जुइगो कठ लुडो मिटाचोंगो अवस्था लुडो मिटोपी व मिटो कौम तक याना नेमेसित गिरफ्तार यागु खसा इपी मध्ये एक ठान लुडो बोर्ड व नगद चे नेरो व नियतका डालिसे शनिबार गिरफ्तार यागो ख राजकुमार कार्की डाकया हे लुडो मिटका चोंगो प्रहरी जानकारी बिउगु दो महानगरे प्रहरी ब्रेड कालीमाटी पाखे खटे जोपी प्रहरी इमित गिरफ्तार यागो ख ठुगो सम्बन्धी स्थानीय प्रहरी थप अनुसन्धान याना चोंगो जानकारी बिउगु दो थौया नेपाल भाषा समाचार थनेको चागुदु आफ्नो पिन्त छुन सल्लाह सुझाव छाता बियादी मास जिमी त स्वपु तयारी छ नाप थो भिडियो लाइक एना जिमीगु थो च्यानल त सब्स्क्राइब पिएना ऑल नोटिफिकेशन अन एना दी थका मनतुना छना